Apransi nilihin pen karbeng rat do ana phansitami adap kemi kardom nang pajerik lo kardom pinya dapa birta long pen ni sami lupi karong hangpi apransi birta hepi Land Owners Right Protection Committee LORPC tumahin pen pherang kemei kangi Karbi Anglong District along ta prek jam adim than bang arani mate teacher day katalon pon Danger Morning Star English Academy School along ta than bang arani mate teacher day katalon du Karbi Anglong District alo Assam Police atom pen patil piponsi pini anti drugs by Trilly pamanpan Api pike quiet drugs a choice life. non birtam ton pen arjubon exina Land Owners Right Protection Committee LORPC tumahin pen pherang kemei kangi Chiti ni phai phor ni kang sampor phai ke thoma por malom bomulang so lems inspection banglo sa hemalong Land Owners Right Protection Committee LORPC tumahin pen pherang kemei inipon Bangso pherang kemei kang nipon alam theke boga janel eyang tangalong 4 lane lapen solar project along le hempu ve katum compensation atangka long nangji pupen danglok komani jongsi joy pen Asian High 1 4 lane atowar 1 pupen pinang anlong lia dollar ki claim atum patta nang selam pupen rongalu kilo datum pang thek nang pu lapen Land Owners Right Protection Committee atum long le hempu tumalong arjab dun thipji puta pherang kemei kang nipon News Desk Report, Public TV, Karbi Anglong. Gumunang so, land side lo, land protection, land owner rights protection committee, JPN, LORPC, itu kan isi gitu, makin ini anniversary lo, so amai itu Udapkan si maji kem betini tuncing si mai judet kan betul sekarang ke amai gangi tu nang fating kan nang cetong pada kemang tu pasal masih itu semua and rights protection ini kan kira itu si ini tu langsung nungkami si kecok ani itu si kemen kami ingin so alam cakap apa soal itu dah bukan angka lo itu tanggung kita bukan itu dah mesti kami drop tu borjan suruh putar geopani nidip lapen luar bagri lapen bukan si lapang so lah mesti drop alo itu apa Kita dum aku mau isar, so aku mau isar lah, ini dum lah, longli apa tabar, ini dum dah, ini dum api, lepas putong kepen, kita tu longli apa dah, kilong kaduri, alam kita ini dum ini lah bangso, LORPC kan itu kerangkemen, ini loh. Kasi pula bangke langsung itu longli jongsi itu dulu bersama ini tu langsung alongli jongsi itu ada komen sabi itu longli ayam tu bersama itu cipuna kasih ini tu mina longli itu longli apa tak ada komen sahai boy ini tu awet putih ini tu mana kata orang tupik lo ati ngomong bangke awak longli apa tak nangan long bangke itu akin langsung pukul jadi itu langsung apa tak itu ada longli kecil ayam langsung cot kali si langsung isi lemang nan pini Karbi Anglong Homo sakit ini not only that bukan elephant kali ini tuh tak teglong borpun tarapun pen bang set dak ai ci rui nang dubo
buat itu sampai kota pananjikan dah kota kecelong ini kan kita mau dah airul tu mondol tu cuma kamu cok cil ni nili jonda pe pe mo la cok cil. Tetapi lah tu orang tu akan cok pun ke depo cedaman tu. Laki ini pen alam kali lo ajak include pen alam lagi. Si pula so along pacar apa lo lata isi lo laki pula isi bangal lo ini tu non kesulibon si gudang apa Portland lo tapi ini tuh heklong lo pambar kami pulang lo ya ini tuh dah doboka tuh Dimapur road lo ini tuh dah Portland lo kami longley hempu wek tuh mah jindu longley alam cilong le mate compensation cilong le dopik piniani ini tuh heklong lo case GP zero itu dah dulu celong lo aku malah tak aku along le pudung dipin atau bangta aku anam lo dopik masih non langnam nanti nilitum source kilometer yang boleh bukan lagi anak kami non 39 kami nasami lakukan kan foreign bank ini tu arjulong tapi pula so alam kami ini tu kita ni pajir ni pun itu labang so lang ini nilitum kita heglong bang ke kami dalal tu bang ke hala dongli Pata kami kalau tak boleh tu mah bangun dam si anam isi langsung bangun dam si lah tu mah pata nang klep ibu pemain pen tu mah kicau kucau kayak langsung lah tu pikir tu sini tu teknologi mate ni tu mah julong si ni di alang itu mah tipu gang tu lapan so ni tu LRPC pen alang tu mah gang tu mah lain nang itu apa klem tu kami lapan so saya kan nang jiwo no kali ni putang klem itu mah LRPC ahin pen itu nintum retarded si nintum nepji alang tum han so that inside si bini le unde po sampai nintum la bang so message helong lo pulutan kena tum la bang so asai mo bang tona mo sendiri alang tum han kami pacini meko pen that dutulan como se si bang lo lonely hem fuwek atu mo bang la bang so tuar non krong dilong kami lapu bokasan li ang pangke ahem pu vek tu mang cilong vek ni lalu isu nili tu mak komiti pen ini la bangso amai pen ni tu pacini kan tu mane pen isi abang ke lalu angtan pen kan pen urusan kan dalal mate mafia lahan tu mabang apa naga dimplong ni tu pegne la pen ke momentu ni kan itu pek kete Lasi alang itu sami labangsu adalah kamu anak GOC lapuna pangai pangai ni lapente dah ini tu na labangsu era kami pen itu kita pacing tu bang istilah di bang lalu GC authority atum klaim kita mati aku pen asai kita kelang dun pe media pa LRPC mate icek pen LRPC lo Land Owner Rights Protection Committee ahin pen cingbai cingsai kami patoji lapangan ini tu lata isi point lapen aku laso putra ke claim kita kitchen land ini kampura timur pinidap ang itong kerangkaya pen cepakan penggantung alam mati dari untuk galawar PC ini cepatlah penggantung alam lalu di karbiakan itu kota buat necessity bang ini konflik lain tetapi not kaya kacilar apura tu political party satu that council tu punon by assembly punon by parliamentary punon setapi karbian mo man sponsor project nangi pido piglo kaso di mo longley bang most probably longley kaso hin lo sinon for example bini airport pan punon ba solar project pan punon matenon na pole na pan punon setapi non kaya saiban bini bono setapi ili tu makanya tombang kita aprang
a generation at tumabang kota po hormubang ang importance ipipia to ini piniar ni itu ko alma a value kelong niya te nga pag value pinidan to ba ko mani da ningkan paro sosial po din kan do ko protest kami long le kota ka beda jo ini pen alang litum alang attraction ng ko protest kami alang litum mapanaban so le position ng pen bini compensation tama ya tak so kami kelong le tum kami to ko ay ini kasi lahai ka pawede dia pan monoti kota po hormubang ke non agency a documents ke la ana necessary documents je laso pena joni ben tang monoti akan apa pawede tangi ko so bacana kon te ia pan abang si la so message ke pale je pan po joni pen sila bang so ban ke man tang tek lo pekininga yang ingkan si pleng lo kasi laso amay long pena masi nili langsung mate karbenong termas council apa kami kacining rikon betul kan tumapan kelalo si non along sona project along kap karbenong mate karbi tumo le kaparo konon ke genuine atau mapan ana bangke alang tu mapan bangke justify je pansi tuning rilo jete ho komane anggong dalal kaciyo kun joka jene pen alam itu kana hok tokok kulo tante alang itu kan justice di biolong alam itu kan jeratun po sini di kabeng nomor termas konsil pansi kami ning cetek pada kondo si wajilan ani ada non ketando elitum kabi arong elitum la LRPC atau pen jalin si elitum long liap tap seminar program kami ini tu kedai konji pan elitum kacing wai megdo laso along ini tu kedam bilong along an sitame arong ada orang sartung sitame nanga cerap nanga cetu di pan alami tumpen lancas nabene tum long koniglo si la non dasimet pera bangke non la Asian Highway 1 mate national highway 39 along foreign and lewek ko pola make aholo lasi lagangsu alam muda ke kedamtang aningkan 2022 September 2 arni nilitum perangkia mai ke pas andaman solo perangkia mai ke house kami nilitum warno je da komane dalali itu mabang komane kota ke dan borcho lan komane tungge eksonia pata cholan advantages to pen alang kumapan ke bai chokai penobang alang litung pinia mia dinang solam pipo nang litung dilitung 50% ng pinang kulaya lahay alam ka chokai pen nang litung labang selesai kedai ngabangke ington ko si memu ate nilitung pen ka chokai litung si nang litung labang selesai alam kinitung kilong lo lipulo tante labang kedai litung sitame isibak action ng bangke ito ng koko kasi la sobang sa minitong pang-taking bomb mo si pini so may long effect yung tepan ng sinking control Karbi Anglong District along ta prek jam adim than bangarani mate teacher de katalon pon patung ini phai phor ni ploti itum India det ki si than bangarni ke thebinong la son thosi ituma district ta ningarong chipidun ringti se skora long tinta than bangarani ketalon dun bangso ketalon ki ningarong vikning samvik atheke itum aphane kapere atum arani ke thebinong lasi difu gov government college ta aning arong chipidun ringti ilun ke kan lapen amana pen labang suarani talon dun lapen kido ana score ta la son thosi rd chipiring ti pen than bang atuma phan amana pen chingnek chingni pen si talon lapen amana pen chipiring ti lokachari henno kheya moar bungpu ilitum chini pami lasi lokachari na chipaduk wik nangji lahinlo ilitum khe kacherai kom ijia towar lapen angthek jongsi isia khe paprang dun nangji leputi kachari henno aprang si towar banga khe son ilitum ta paprang dun nangji pusi non kachari bom Karbi Anglong tunmos council CM lapen tim Karbi Anglong em Richard Tobiat tumta quality education aputhak chingwai chingsai bomlo kimi ke chok japhan lasi pinyaran yason kadokawe atum aning cheparong pen talon talike isi ke minayang theklo lapen anso seta ang songrung nangjilang difupen indroni ronghang nangkilo birta News Desk Report Public TV Karbi Anglong
wang ignon behem tu nakulat along nangli tumaphan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng loke nangli tum kenang sota sona mungdo anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar size tami nangli tum long poni jong si nangli tum ijoy ke nangjia phan pulute la ber kiti mobile number along humri ignon 9957159956 lapen 86380233394. Danger Morning Star English Academy School along ta than bangarani mate teacher day katalondun ni jangkar beng long lowal amria hin patora rong Danger Morning Star English Academy School along mesen pen than bangarani mate teacher day katalondun labang solong sunirong pharpen mai chepa hem phupon si mai charipon bang solong kachitong dun rong asar sarpo tokbi SMC President Verson tokbi lapen school founder SDB Komorte rangatum pencheng lok ronga radatum chetong dun si mayalong kosonsi kacharianat kapaprang dun thekjima lapen apia potum kosonsi usumaratum phanlo kapachari pachi hungdun jima lahai hoelam chethan chumumpon lapen school founder mate SDB pen kethan ponaten ki teacher day lake all Indian angkang kedo ana school along sitami labang sorni ke talon ponlo sonsi teacher mate than bangatum lake usumaratum phan a future mate akai kapachelar abang phulo lapen rong rup mate society aphan sitami mesen atowar ekewan piabang lase alang li tumaphan manpeng ki pia kenang sot buta alang li pen than pachini pon labang solong Danger Morning Star English Academy along headmaster Bikram Singh Teron ahin pen Dr. Sarvepali Radha Krishna akai lamo jumesen pen osumar lapen apia po tumpan than pon mai pajut pon mai judet aphit puthot student atum pen kilun ke kan aning aronga je chipi pon News Desk Report Public TV Karbi Englang Pinya da pa berta bangki lapan sekang toniklo kado kabe phanstami domi thakmi kardo